Luar Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Tadam di pasar salau ni mayu isu. Like kat benangan tadam semua dia yang bambulai pada petai macam bahaya sesuatu setai lu. Petai. Ni lah long palat sia. Long makan det sia mana dari barat Meksiam ni kalau ni hak sundan tapi. Ya kuat wan ang iu awak dia. No. Kajin kulmar keblami haklish nang sora. Hakami jangkalai potri urusau arajar posan. Kedek bersyir kei. Hakbak ladan palat transpa ngut ipat ba. Klemi benkiat pelon ni ke ying jang uham syang peliang. Haklish nang kebadan hakalinti belaj syano kalikai. Kipat ba kela kuang mau bat kela bom ni ke ying jang ubah ham syang peliang. Haduk bakala julor. Bakala tumur ban saya berok badan hapok ke ying namar bala keno ba uham syang peliang udai uno aik suhun. Marsenyo jing tip ya kene. Dipulit ke seorang police station, kialit wud-wud syaka dengan jaka bantem. Ban ommi kenu-kenu ke jingjia, kena marwa kipat bak kaya bon palat. Keladaan ru ki pulit ki belah mensau nak dawa jingsyak keniat pak jingsyak kawang mau. Kamading kat tukan Nepor, lawan polis lagi pulit jong Special Operation Team Nasyilong. Bak lesiat lagi tia gas ban penpera kipat bak. Bat lalak ban sei ki beri ki badan haka yeng ubak syang peliang ban rak syaka wepat ke jaka kenam kipat bak kinum yo ban pen mensau yaki. Hakastep perngap jong kalai puai tarik pan, ki pulit, kalai ban kenra ban wat ki beri bela kena. Bagi dan keti ban kinshot ki pat ba, balayat hu bagi dan kendangun ki bela syakem, balara ki syashulong ban le ke badan kam. Di kiwan taiwan kendal bagi ta ye ki pulit kendal ta ki hakabasi sia. Oh susah sanduna. Kajing kendal yang ki ngamut ki ksiu dengan thia mo ba ya jam tam ni. Ngong ap suam ong dah peli nang peli dapat dia cek pulit ba yong di suong penmek atau kalat ingat orang penmek nang penmek hai bapang tengok nga bapang udan siang ka huan teh nem dia lek pen i tengok nga ni pen i manga long sau tiang orang permdum mun roi kan mi so kata kajing long ngajong long bayong long asuk rumah teh yen hadian udan huan nung huan pa u bersih hadiah tu orang na bu tu mau bayar long ni umur berpuan dengan ni oh clear suara itu bapang clear itu huan bapang clear orang di kawai baik nama mana tahu usu clear baik kelam keran kami long rumah tu ta usu clear baik itu buat sampai barang ba wa lai hu lai snap tu orang ngonga wa clear itu ngonga itu bapang clear oh bapang kali udah pulit kasih dah ngau badi dawai nama mahan budang di dawai ngau udah bokoi bakia tu pentap bah kan dia abang ndeng su kali bu bat dia kata ke siang Ramadan baru kata siang dia mangi oh betul esat ke bisa rong pulit mana ngate tadi bang menang bangan keren khor ngasupet kata ke jinglong nyoki ini bilang sarong kadua tu kan umur kira Iwan Pak Sanni kan ka huan wan pan imu huan susai baik kita ki men uni berorang oh naka yang ka huan Pak udah ulok nang ka huan kata ka huan nang ya uta Yongut nara yung lain na yung pilihan orang lain sa yang angut tiba-tiba yang kena pada bulan ni jadi aling Yung pulit kat tu bagi orang kali ni kat ni tengah long lus ni siapa peli tan ni mentang dan kanan sikit sakit selo tu tahu beri bisa kalau dia you tahu dia kira gimana ngimyo i tak kira tambah ki bayu i ki orang nak tham tak kali pulit tip kikit si tip lah padahal tadi betai tadi tiap ki bami tu ba tadam di pasar salau ni mayu isu like kat benangan tadam semua dia yang bambulai pada petai macam bahaya sesuatu setai lu petai
Cergas. Ni lah long palat sia. Long makan det sia mana dari barat Mesir ni kalau ni hak sundan tapi. Pak sang yang dekat sekolah mah untuk ni dai. Sia stem dai. Sama long nakali long balik teh untuk teh. Ubah kan usna untuk bisa kan. Tu wei lah kan tu una lah aku sarai. Tu benukong lah aku tu wei wa aku dah lah aku isne. Sama long susu sendai lagi dong. Ku nak long bercate betul long. Lai paurus ni hati. Lai dekat kan. Dan sialam baik betul naik teh yang long mat dong di bayi. Kita teh betul. Tahan baik betul. Balik peni saya tadi bagi wei makan i macam mobile kan dulu tadi bagi jam dulu bagi peni pergi. Hai ni ni hai ni. Ya wei men di siang aja singa long tiap nama kelabut. Nah dulu nang nala dulu teh dispensari kali kuliah. Iwan beli batik dan yang untuk ngapai ngawat itu kihun lah yang dan dulu lomba lasak. Tiap ngalam berkiau ni buat itu kan. Hai itu dan spek. Bersuki baik nama rumah tu. Dah dia ngaperta mesti akot enam. Kona. Oi. Nung balai punya kam ni. Balai na balai cakap. Tahu tip nak suan kesil bet surah bet. Memang ayo tia ni. Dapat tahu para apa deh. Wan ni catai. Tek batu. Ci pila palat. Ni kang he bet. Dari nak yang jongi judan judan patah. Ada bani lah he dekat sawut sekarang judan patah ni bayu. Senang dia dan sangat patah. Iksil mental aja ndak. Lai khâu mình chỉ sinh răng lai khâu là đần thay judan iban ba pau dak sniu sniu hadong iban tu UI kan digaji sniu itu makin uat kibare dari mentai te untuk pangmen lalu nak kuwei ubala le sniu sampai judan komiuta ni ki kedok tidak ni kayak ke jinggot kat bagi jongi pada beli iba tiap kali ke ai tanggal ni sistem mana pangmet di jong para di sistem ini tempat dari semagi tu te ni suya lambat kan buat keran ni kai buat beli tok kan suya lambat makin lambat akan mesti we ai dari te betul dalam ni bahaya ke pangmet Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ke be bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko pi hap an upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang is khasihers pila benlet bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India Pen Reels Park ya kak tien la jong pen dan kam ya kabakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa kak tien risau kadai bat kamut ya upanai ba shipho jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai ha ka bakislading slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamut ru ya ka metba jong uknam toda ya kan mau kendit ho lapan mi ta ka pati CTV na ka menta ka jing mentoi upat ba